अस्सलाम वालेकुम। 5 स्टार DVD कोलियों रोड डिंगा लैके आए ने जनाब ताहिर असगर पिंड मेरी दी ढेरी जलालपुर शरीफ के कोले सोहनी जी आवाज़ प्यारा जी अंदाज जनाब ताहिर असगर साहब नाल प्रोग्राम असी बासरिया पिंड रिकॉर्ड किया। साडी ते उन्हां दी पहली मुलाकात सी, साडा ते उन्हां दा पहला प्रोग्राम सी। तुहानूं याद होना कि गुलाम रसूल डोगियां वाले ने गुलाम रसूल रेडियो सर्विस थाना रोड डिंगा बड़ी पुरानी दुकान होंदी सी। सरफराज नोमी ते उन्हां दे वारिस साहब जनाब चौधरी गुलाम रसूल साहब ते नोमी साहब नाल एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया सी भैन दिया सोहणिया वीरा। उन्हां माइये होर सन, माइये होर ने ते कुछ माइये जनाब ताहिर असगर साहब ने थोड़ा जिहा स्टाइल चेंज पसंद आवे तो अपने कॉमेंट्स जरूर दिओ। एदा असीं एक पार्ट पहले अपलोड कर चुके हैं, सैकेंड पार्ट है उस प्रोग्राम का। तो अच्छा लगे तो सानूं जरूर दस्सिओ जी। जे कोई खामी रह गई हो तो तां भी दस्सिया करो। असीं बेहद शुक्रगुजार हाँ सब सज्जणा दे जिहड़े यूरोप विच बैठे हो, जिहड़े सऊदी अरब विच बैठे हो, जिहड़े दुबई विच बैठे हो कि तुसीं साडे प्रोग्रामां नूं इतना पसंद करदे हो। सऊदी अरब, दुबई, कुवैत जिथे भी हो दुनिया दे जिस कोने च भी आ तुसीं, असीं तुहाडा बेहद शुक्रगुजार हाँ। 5 स्टार DVD कोलियां रोड डिंगा वाले साडे बारे तुहाडी कोई राय होवे, कोई तुसीं सानूं राय देना चाहते हो तो सानूं जरूर दस्सिया जे। असीं इंशाअल्लाह उहदे ते जरूर अमल करांगे। शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। ਗੱਲ ਬੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਸੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਨੈਣ ਦੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾ ਵੇਸਰ ਕੇ ਤੇ ਰੋੜੀਆ ਨੈਣ ਦੇ ਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾ ਵੇਸਰ ਕੇ ਤੇ ਰੋੜੀਆ
रावे कोई हड्डियां को ले जाए ते बड़ी गल कोई नहीं बोल मनिया बोलो ओ जानी ओ बड़ी गल कोई नहीं बोल मनिया बोलो ओ जानी। अस्सलाम वालेकुम जी, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ 5 ਸਟਾਰ DVD ਕੋਲੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਭੈਣ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਤਾਹਿਰ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੀਰਾਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਮਾਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮਾਈ 5 ਸਟਾਰ DVD ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜੀ। ओ नाई जानी ओ
DVD ਕੋਲੀਆਂ ਰੋਟੀ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਖidmat ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁਥਰੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।